benom wie onomro say Steve Munsuo yi nsuo no kama pa o because wanom nsuo da bia but for the first time on Kangen energy drinking water no we realize a vast difference and owie or finishing one pack na wasan koto another 2 packs all plans so beba better in bulk every yankasa ye ho ha na wetimi ayden wetimi anom no dodo e kira wo say Kangen energy drinking water na ye ka no se sia enoma asesa ye environment asesa inframa ye home kane no inframa na ye home e wokumase in the 90s enye the same inframa na ye home wokumase because sia no enua na kanne nua benkrum sisi nua bebre ko kanne na cars no so sisi cars abedoso enti the dynamics no a change enti na ye ka say mere no sesa na wasa won so ye de mo apomuden ho ehia o enti Kangen energy drinking water no enye sabio ehu dede bi keke na ye nemom eye ne papa eye na ye promote dia ma onipa bi a o tie yen anopai ensu a esese wo ne wabusua onya bi e mane mpa wo ho enti ope bi ato a one mutie wo radio so no number no 0241 44 91 0241 44 91 and a better still 0507 37 94 74 yet you say your numbers are very active. We'll fray ya straight to the head office. O fray ya Ade obi abeji so o pese ebia wo ye bibi crowd no so pese o send message SMS and WhatsApp a voice note question bi o pese obi sa efa nsuo no ho bia no o de send fabra na enya nwanwa say and the Kangen water within a short possible time no are spread across every region e Ghana. Just say nipa dodo ehu de nsuo no sene etie aponkyere se wanto nsuhie mu a na nkonim se nsuo hi emugu ahodo until so be no Kangen energy drinking water no e na obe se say Safo my distributors no flyers no why Safo my distributors no flyers no Kezia enti mame de be kan the Kangen machine no and our titanium coated platinum plate. Are you capable of taking those elements now, like the mercuries and the rest? Those yes. It's Mama Obiara and Dada Obi. Then we are used to the old waters. That is why we have several kidney failures now, unlike before. The liver challenges are because of insulinum. Yeah. So as we continue taking those waters, it accumulates whatever sickness that our body yes. Then we end up falling sick. Or to the malaria, malaria. It will continue before yes you see the effect or whatever it is. So, all right, all mine. Greater Accra. Na me pesa me den number e etudwa Greater Accra. And here 020 99 855 88 020 99 85 588 and a 0546 79 24 70 0546 79 24 70 and last but not the least 020812526 Accra phone ya mo TV station e wo wider yipa millions of people or thousands call from Accra. You don't have to call Kumasi, just call the Accra numbers now exactly your office number 0241 44 91 enjoy your weekend. Thank you. Okay. Everybody fuso man pen your mama say and grandfather de omu hia digital de omu hia digital kenke unya ayi dokro na unya papo chito bi wa na ba omi ayire wo no okeka ayi na wo ye nkrani a sa na papa ne kai anoma gina no asibone na botre agosia omai ya fanse so wo brante ne wai ayo me nwanwa kora omai Mr. mo fra ya abo amane ayi ma me na ye nimre ye wi ayi ne give us so be twetwe nkomo okay agosia ma mentio yo awomai media me ne be ma no anka meka e de akire bo afi no ajoin ne asem ne say abrante no waware kama waware ye no akonya akodonku ya side chick oni side chick na boso bibia ni adanse ai chesa side chick nka wo mpra say ono nso so e wo ne de wa abrochira o madi nkoma chae bibia o ma hye awade
ni pakro wa broche ni ba abranche na busuani de wa ware a wo side chick no de side chick ni twempra ya na busuani onu so aba ba kire bibia ma bibia de adanse se wo do baba wa no on kan kire ni nua no se ababa wa no ne twempra no onye papa ana se on kana nuntum na on ware no ebi nso se sa baba wa no se watimi de asie no an kan kire no de onye oba papa enti mo ma ni nua ne nware no o ware no so a o ma di mojafra akosia meet you yo o my mother say a situation like this no me momu dia anka meka kire me nua no obeka kire nua no ai meka kire no sei na asie oba no me ne no wo bibi me ne oba na ye bibi pen na me ne wo bibi ye busoye ya ye nya ye na wono so kra mba mama ante se one obi sei hye ho no mo amotwe mpena na sempo muguso se mo be ware anya sa anka manye na asem de na asem ko se ne ye be ya wo nua no beda ne ho so se wo ko no akwa ware no o ka chenchen no ware a ene waka wo de yes waka wo de eti akire no so okwo no kwate se wona na twempena penya enye ne wanwa pii ese wan kan no te na kire yes enu mom ne betumi di ewu aba no wo nua no ehunu se akire wo ko hu se oba no krampo no be na ware ni wie ekra na wona na twempena obetumi krampo di ewu amana ye sanse mema emfa bone nche so easily sa se oba won ne tetofia wo die no obi foforo ebeta frɛ ho no aya na mema emfa nche ɛna se wanka nkyerɛ no na so okoso a no ne tena no ware na ba ko no ware no a obetimi na twempena possibility ne high sanse oba wo ti se yie no wo ma de na che so ware obe faithful wo ba wo no obi wo serious relationship no sa ne bema wa ware nya se bema ne ware yo wa ware ya wo te ne yere ho twempena no possibility se oba no kokko ware obesan so ne bema na twempena ne high eto ma me mom di anke meka kire no simple yaw akonta eni ehu a enye tan mojafra so enkum nipa da eti memege ena wo no ba be wa no ena mabusuani no enti na yedai tonka meka kire wan eni ehu enye tan to wani wi a wo betuku be se tuka edwama na ye na wari wi tuka na wo asese e kire edwama na ye ubenya se wo tuka na do yire ja unua oni problem na ne odi beja no awunim no no na so on ka so de yiri jo akonta me die me tese me ne o metwempra akonta ene wunyaye o me ne oba ntwempna ene wunyaye da dabi so they have ho ngo odi ese wo kwa ware a wo ba kone ko ware o ware wi abrame ento ye mpra twe ne so ni yanko ye nim akota I'm telling you adanti na wose me ne ujai akota me ne wunyaye na wo kosia be ma foforo no na wo ne be ma ne medi do engume so na me makomante dabi ene me ne wunyaye na ne o ware ye dai ene na jaware na twempena eye aware no ho accessories enti jaware na twempena dabi me nya aware ntwempena aware ne de empra twe ho accessories eno no nti wo se ne ebesoso ma eboa ma aware ne koso so te ase eti me de na kota me yire kura me ne wa aware ai me ne wote wo no wo ya wadin se wo beja me a me mpene ma onya me na la ya bo ma le bia bo ya akota me ntiase ma wo nya me ya for pv de treatment eno de se wo se aware body me metete wa wo ya wadin se wo beja me no me medical tete wa ma aware body ya ko tirim amwa ye tan na se be ya nya no mi nya na me te wo no bi be fa na ko siesie o no ye o kama mi ko sia na makomate dabi akota me ma ware boni ya ko tiri metete o na me no te wo mi nya o hwe dabi akota se de ne oba ntwempra abranche na ye unua no so oko find it out tell me o oko ti wa kire se oba na ware no na wo mpra no a ya wo de ne besi akota me nam di kan ne twempra kan e na wo be hu no ntse hwan na wo se ono no wo se ne bufu ne yonko let's all ban no anka kire wo da se ne mpra no ti wo so ba wo no obeka kire wo no wo nimpa se wo mpra no no na anka kire unua eti yiwani yeni mom yiwani ni anwani mom asante ebo abamiti anya sadia akota ye ntia se o le matiase ba asante ebo ma kan se bosenka animanim ya chino ade be ya arrest immediate arrest because oh yes citizens arrest no me say obeti ba kunua no serious wo wakuma tio oba no woni na twempena obi ehun se oni oba wa mumie no se won twempena oba ya nka nkirew
What do you put up your car? Bounce me so the Jaw, get on. And also, I couldn't have Bema person settle down. Bema for a person setting down. Sanka or Cobham will be grand and Kenya Yaw. Wow, Bushani, and not even refio. I could not want to. I could tell we are see a deal. I said, you're walking out, was seeing to me. That was the actual fact. But I don't see. Also, so near Wakan, honest will be dear. And some no okay Cambano. It's what I can't tell you, no dear, we say. Share, I could tell if we are see dear who pow, we are separated. Married man, when you're broken heart. I could tell married man, when you're broken heart. I could tell who Bibia. We shared the Akura Bichiri. Well, we are. Say credim. Ubako church match now. I could tell married man. When you're broken heart. And when you're church, much another poison. Wait, I could be I said, I saw okay, I know to one man. I will say we are seeing any pilot or Sanya. No, the Sadio or Senya Miguel. Or can you pay just so? I know from I had to meet you. Oh, my. You said the bois. I did about what chess and Barbara about my GD Campai Mujafra. Sure. Ya beti boni bia se Mujafra. Na abaya ba konti ambe ba urabusuem be famu nante mi no aboso. Na ware we enti beti makoso se abusuan no kura hunu kura ene na ene momfa na manya we first na enka ye hu se wo na kwatwe mpra na wan kan no wo kura betwa asu afri o manimu wo ye omambofo pa ni abusuan sefo agota we against one yaw bani kasenje ya woni made o de mema time on say give us for her and na ye say nya time emma ye nkofo so kire na dwen entina jeze bo minority no ati wasa asante ajaya DC whatever we tell baby be rule is true entino se wa unua on se oba no nukra ni oba no cha de ma oye bone na mu nyina moye but the sense se wa unua uni pa okay enti oba no so wo hunu sesesi ano wo nua na one na twempra no a okoso aware no wo oba nso oba eni goro fie bem sempo no ba ma foforo kra na eye mpo na kokokra nka de nka be kra ko wu boko no we die wa obusuani no ne be sa de we ti de yabo meka se bi adwombo ne obe mantrima se wu nua na kra kokra no a obe se se tiri e bi kwa na de no so koyie ka enye akoso fa nto yeah frem I say how did the majority but we asante so and in all sincerity esa woka who can we akaka tell you say no cry why just to save your marriage and the same time the family sure abayo be rabuso mu pa na meti ba kofi obiom na we de no kam nyan kwa me ma hyehye me obeti kura kuminua no oba we die debi imantino meka me de meka say ni say na abusuafo efrem say adenti na ompra wan so na me pancha baya we ogina hoi wone metwempra me say mane me harm say me nua we so me because me nua kwa innocent wone we no ba be fa no kwakwese no me sre ka na ya kwa man say ani enhu any time say okara no tuma ti ewunim wo no ba na bibi no ba na ba wa onua na okokwa no mo hyedem kra ati adwene bibi nua no so ogire me ho anko be jage na mame yes akota se mimi nua no so gire me no pemi hia eko be ja won se me so na again me hu ne kane that's why wari dabi akota wari de awari enye adwama adru akota wari de sa chick adwama adru sa chick ne de se ne akota e ma no mo wari ye ombede no madibi ombedi be bo awom omudida omunya bi ye che me ma no a spare bebem it is spare ne ya me ma na ya wari no ne ya fa so ne ya hwe akota hwe asante ebu asema okay mojafra akota idi mojafra nya na wu Adam nya sister Eve no wa no Adam sister na akota nya me na bo mu mienu nya no papa no mama ne na me
Ni aba no ware no. My point. Give us the Adam and Eve. Oh, my no papa no. And so waka sampa. Adam the Eve. Oh, my no papa no. And Yankopon. Aye. And Auntie Mary. Auntie Mary. Yeah, Auntie Mary. Yes, mommy. Give us. Yeah, give us. Yeah, Miss Member. Give us. I don't know. Bishop. One more quantification. Yes, I oppose your mouth too. Go for it. Corrupt. Kanenwa ne wo fanom ede o mama maya emma ye ware no ne ware man ye eno so de omuo o I won say ne memo a because no fit me ware ne wo faba yes sa akoso ya eye me wo faba na bia japade bi wo fie na mo pese be fie ono ne ama na ware no ebe kwa bo jasante no so fe ne mojade Old Testament here that's so kind. Old Testament here that's so kind. Old Testament here that's so kind. And that's Old Testament. Thank you very much. Give us. Mommy, give us. Jago boy, you're Mary. Hey, a good chap. Hey, Mavini, give us a check about. Give us. By give us capsules and GC capsules near hold up. Mini Akasa. Yeah, Yamagana for Aquaba, na Yama one at Yamaba change here. On Sompa 93.1 live on Sompa television. The Mati and Canapa Bredia na Chese. Na just say there Afomanian Como if we give us Herbal Center, Dr. Solomon Kwabi Adano na doc see Mr. Swapumidi Hon Semete saying. Na say Yempa rest assured see among common family within the next 10 minutes no na Pomidin passion kon a open Yankopon and ambient so now say Timia can the cross ye know ahodo a num a wo edwasemu mienu titu and a she no baba ho enkomo ye bedin komo afa give us Herbal mixture dra and nay airborne to malaria typhoid and after join this I say a dear few nipedi and manafia saboa asa serve as immune booster at the ama winipedi and afe give us GC mixture and I give us GC capsules and so to nemu yare say and I have other related infections I say every winipedi and mixture on radio live on TV I bounce your numbers no egu which queen so na se me so J Frey and Nasabria and near nemo enkomo obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na wetimeni anabon komo na pomodin passion kon a wo pe no Yankopon and Amian so now unsa etimi akano okroje connection at the number na media to jano aya WhatsApp number intino pese or WhatsApp yen ebia hwe on the internet baby bia opese mo frɛ fa na simple WhatsApp message and so eba no wo ho kwan obetimi ayenesa de bia meka se o man bia akọ de fenesa political instability menteme ho ase na se gede me na police for corner so one mentimi ansa no the last point of kwa obi show eye de ye fenesa asrafo Sanson and Winnipedi and the last point of choir Arabia show a immune system way airborne kaya and I say boy and kaya mayati as I said no cre immune system no me carry a majority shareholder our Winnipedi to say ne enia hoden shonkwa I dey say Winnipedi na hotopa I was say inyano enya dey say betimi enso henye nti onum give us about mesh channel na a but still immune system na yakopon de dwumadi shonko bi kra asha immune system no nsa say ne oni sene ebeya and obetimi akoati ayare ahoda beba nipedi animo na the friend recognition and identification of diseases and infections no immune system no yes sene ebeya ayare ahodo bia ebeba nipedi animo no aptimi aboa na akakai na akon ade afi honom osanso ye no adenton nchen na keep records and data of yare ahodo bia eba nipedi animo ntia fa ne say yare bi aba nipedi animo na se esa eba bia mo daachi bia ma ayade se immune system no na dwuma ne se eba sa kai na wakon ade afi honom obi honom na immune system na wo ho
nanso nkeni honom krankaye enam se ne saa hoden na se saa dwumadie no ntimi enni wayare ache wahu expect wanu manu ahodo a nanso ntimi enko we bon kai am wahu se no kra ade se immune system no so ahoden sem e wa form shop give us about mixture dra entontom da ho to be na enomebeboa na ene ama wanya a complete healthy immune system wa brain ne nipadia kwa e kabom ansa na wanya de afene say complete healthy immune system e bi te say bone marrow or complement system and afi with time was enya hoden shonkon ene ya general web na drink men twen na menyare ansa na wakwa akoto bi G number freyin sabre ya na ne na mo enkomo on 0543 0543 222 470 0543 222 470 na wati meni na bon komo kan na se baby eto nro bia ewo omenga na meni titru and Herbal shops ahodo no kwa insiste se ope give us Herbal mixture drone bi na wati mi enso ade dwuma na apomodin pa shonkono yakopon enam yenso na wonsa enso wati mi aka no kroje pentime so men compromising on your health so na afi malaria yarea no ebetu ase enso de afi woni pedem de bia meka se wobisa ho kofa ba kwan malaria fa so ayeba ye ni pedem ni mana se ba system ni mu ye fia hodo no efin so finished product and as so by product mentontom pai entontom entontom ahodo ye bo obi asem nyina no de ye common na ye ni mon the male mosquito and after the female anopheles mosquito no be san ho die ntia the female anopheles mosquito no ekra malaria area no obeka ana simple obetwe omoja anam se obehia omoja na ode ato ni nkosua na the more na one ma to nkosua na se one ma lay eggs na one ma multiply in numbers na one ma koso every change me so se ne okawo bepu plasmodium parasite mowa no ade agu woni pedie me benam so ama wanya de efene so malaria yare no enso abo woni pedie me so onum give us about mixture dro no ebeboa na ene malaria mowa na aba woni pedie ma wanya malaria fever no ebetu sa hawo na se enso ade afi honum de be mu hu se wanya malaria yare no ebi eni wona te kakra bi na wabre enka ka eni anamo ma no dodo na gidi se sabi nyinsan enye de bia ena eyesa sanso na afi waposo na waposo eya oya wote se wuti epan wo pa we nyina ebon kan ya mo hu se no kra wanya de afene se malaria yare ni bi awo woni pedem nti obepe givers Herbal mixture adro na washa sese ononom na nyama wanya apomoden pa wonso wotimi epeka na hye na sese bia eto no bia wo manga na mini titiu ane Herbal shops ahodo no kwan seste se ope givers Herbal mixture adro entontom da ho G number sabre ameka say abetimi afre on 0543 222 470 0543 222 470 na watiminian abo en common up modern power setting aka join this give us about Mr. Betu ase de free honum sanso na fe yare I friend say time for don so ebetu ase sonkon ade free woni pedie no salmonella typhi abonom ade yare afa no se typhoid yare no and so ade abani nso ahodo again treat na ho ente na yanom ko ni pedie no mu na afa aduane a ho ente na emoamoa wabo ma contaminate na ko ni pedie no mu no eno eka ho ama onya yare afa no se typhoid yare ni bi ntide bia advocate say nso abanom ne aduane abede hwe ho sanokre hote nansana akọ woni pedie no mu de be mu ho se wanya typhoid yare ni bi de bia meka se typhoid na malaria symptoms say utisha say a piable that is prolonged fever so de no ho agemu constipation yamutim ade no ho ya de ben agemu diarrhea and so de no ho agemu nti onom no ayade say ene abeboa na to sa hawo no and so ade afi honom ya be sorry so would give us GC mixture and if give us GC capsules do na no so boa na etu na mu yare ase de afi ni pedie no de bia meka say World Health Organization we ase kobata won hwe bia sa pomode ho nsem so me nya ho enti ase say ene mu yare ahodo eba ni pedie no no ayade say majority of them na ye de afi say symptomatic now ye ka say yare bia na say nemu yare bi ye symptomatic de pe say chinyina na say nemu yare aba ni pedie no so na so symptoms ni indicators and ka be dadi nanka wahu say no kra wanya bi nanka wa hwa say o si ano no enta en na dintem enti give us de bia de ka na say once a one kasa fa woni pedie na ko hwehwe mu say no kra momogya mo no uni nemu yare ahodo no mu bi ewo mentwan
men ko say wanya wo kani aba be ware ansa na ma hwa ase mo yes medical examination e basa na se bi wo mu na sa ye asymptomatic asiacha e be di munya and so acha through blood transfusion so no be blood group e pe obetimi ama no moja ye examine ye na ehu se no kre ayade se me ho atiye pa self inoculation se wan kasa mode any substance bia ko woni padie no mu said bio pania na na se syringe na wodi edi dwuma no some multiple peoples use ya ayade se ekọ moja mu ahodo bebreba through that no use ya onso betimi enya de fe ne se na mu yare ahodo no enso emu ebinti wenye na ebon kaye ammo hu se no kresa wo these activities a obetimi enya ye na mu yare dodo na agidi ye sempem nhямode act na kasabado ye no free honoma sa activities we aboa contribute ama wonya de fe ne se na mu yare ahodo no enso emu ebi intimation mobaji number na wa friend but on quick de be mo hu se no kra wanya na mu yare ahodo no emu ebi se bi wo ye oba mo hwehwe asese ebi ya wide na mse mo na hwe asese wonom ADD ehonom bombs anasa boys hwe asese egu te so ho aye ohene mucus nso bon hwe asese egu similar and I be man so be facing similar and finally on 0543 222 470 0543 222 470 na what many an abon common up on modern passion con our penny yankopon and so enjoy your weekend. Universal Fire Revival Chapel, House of Solutions, Ade Jumedia to the world works when nothing works ever. Na Reverend Charles K. Fusu and Ade Jumedia, but Eshasia 21st to 27. And numere no num kopem non kron ejoada ebrada ukuada ni fiada yawada morning service 8 a.m. to 12 p.m. Shane Sompa so do ho beji dwumade mo Sompa chede yaka eja asom eye usika no ye hia eno no beboa me de atoto niam ni bi aka ho sanso na wo mo wanwa wasi kire tomatoes sardine geisha combif ni nyina da fa ebeda wase ye number no a wo be send sikasi so 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 eyede ade Tarawan Media now Blessed Foster. Good morning about Mr. Honam tutu na honama eboho do maybe how did I want to the honama menyare so mentiapa nonom dey good morning Herbal Mr. Na Ghana half an nyinada ubenya biato 0246 594117 Bayport. I fixed deposit 91 days 182 or 365 days with interest a ye doso pupa mreno so na oposika anya fe na kobra bia ye de ni nyina emma frey 0244363977 0244363977 na bibia ye de enkoso 21st clinic yen ene hye sciatica ema edwane free ni paduam to asia twetwe wa che bra so ye ne emu hospital so a free utizo bepem na ase ye de bia ye hye 0540311311 Liberty Conference na me aduma e kira na wotwe pepepepepe ena dwumadi bas ade ba kwa me pay abo ama ho oba conference na ya abo ama ni abre bompa ya ho na oye hu Yankopon yere kura wonim ya kase nyame yire o se woni ye maame enumere so se enumere na Liberty Conference na se enumere na wo mu nyina wo ho ewura ya ndie no se Yesu no wo ho ya ejira ne maame mere so no mu nyina ya Liberty Conference 26 ni ebeko 6 a.m. e wo Jubilee Park if I would chim obese obu adwumade ya seed number no 0249 640 993 0249 640 993 you can support Ashford toothbrushes in Afri-Fresh Herbal toothpaste with Jaso. Fibo Ventures na diaba. Ebe yi wanumu nkanka nyina ma wanumu adaho. Uchichiri wo sinsa wie na odi dia kama. Posego Lane. Obo 0535 452263. Dawood 360 capsules ni ointment. Odi chichiri na wonom na ahotutuo ni wonama ya oyasa sabrono ni pains ahodo ni nyina refri ho. Frey 0244
886437. Messiah Hospital, say we are signing so, and I just so crapa. Uncle and him the Akache went to Worcester or phone. Never be a echoso. Jabi Raban can you fear the 9. Na ye dinosaur kokra. Yes, ye chrome ye boyane. Jadi 4 savings account, current account, that chinti account, open so tosses, I'll bet to me. The interest rate, papa, pebi, eto, yeah, loans so, I da form cry. Fixed deposit in Sinwe 1 year, money transferred, microfinance, VIP cash collection, a year now, where 2% you see Kamawa. Sorry, harvest, ye beba be ye abwell, susu to be 0271 409340 0271 409340. Yawo Asante Jabin, ye head office. Ube wa Joso Bonye Aboaso Jabin, Pankrono, Wanyi Ju. Roman Hill, Magazine Road, Sepetin Pom for Mesani Adeshiman, a honina, or you share a day, Ube Huye, a fate me. Piling and stomach guard syrup, piling and stomach guard syrup, piling capsules and an ointment, a bois, AU free chronic and recurrent piles. Say cocoa pa. Unya pilina ebe sias ye kra obu akoko ne ba ho na ka no na dabi piling de wonoma eyini nyina free ho afa stomach guard so ye the natural plant na ahemu ayaya ebo ho ban ema woyem no line in a woman ne neme womu nyina no etimi gati udidi a mebo ano twetweme na mebre all sasem nyina no free ho pregnant women and lactating mothers. Just a obenumbia and no doctor and Kasansa. Piling open those support to 0597 216 049 0597 216 047 and 059 216 037. Na bibia koso kama. Afei ma yembra ho manoso. Ene yenya brama mo. Yentie mo so. Oh my. Asante mami ntie wo mo. You know me pacho last week. Say last week abo ma we ni. Okwo bribe ye. Okwo bribe wo. Majority ye be Gan enu ayi last week man for preference ye man pacho mami. Aba for preference say. So ye de ne ka chire. Ye ba ye early voters. Wo mo talk anntem. Mama ma because mama jabe ni bone same way so ma we man that is the reflection of the larger society. Oh no you can manipulate the voters. The person make can say you are inciting the voters. It is speaking so what power na. That be my friend. This be bia young boy kwacho. No more Asante that be bacho. Speaker me tell everybody Asante speaker me ruling for today. Yeah, Emperor Bonnet. Emperor Asante Bonnet. Asante Emperor Bonnet. Obia microphone you off. 0551 7 minutes a Sadrak one Sunday special, Friday special. Yes, I said 6:30. Me and your course be One is almost say and after you be a man at 0551 931 931 0548 931 931. Yentiu. Hello, good morning. Good morning. Me pacho, why na ujina na chi? Papa wate. Me pacho me para bo me. Utaya bo ma chi. Sana kwanu waye. Sana waye. Debio, kwaka asem no. Okay, yeah, kwa man so. Hello, good morning. Good morning. Me pacho yentiu ujina why chi? Papa wate. Me pacho kamenka. Yeah, hey. Anka. One can say. Osi one count. Yeah, I go see be ye. Debut on my oh, the person can vote with reason. And there's no voting with reason. What topic? Hello. My vote with reason. Hello, good morning. Hey, good morning. Yes, sir. Pacho me yente wa no pay. Pacho me ta Olivia Boakye. Mo akota for no pay for bi me. Yes, you ba ko cry wini. Hello. Ba o man yeah, man fa dey. Oh, mama me pick your call say. Said you call you pa. Hello, good morning. Me pacho me ta wa me ti for America.
Who your bar? About your bar, I'm going to say. Bema pa, bema. Bema ntra wa na be sabana. Wa na be sabana. Wa na be sabana. Me ba cho mu bi entie. Ba cho wo gira hwan achi. Ba cho me gina asante achi. Wo gira asante. Hey, Ama na be ye fie ye. Oba ne kura jatum. hello, good morning. Ama na mo frɛ. Good morning. Me ba cho komona edi e no, wo be ka na wo nka. Okay. Okay. Monto. Hey, now what the boss? Hello, good morning. Audio, now when you not boss. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho, overcan and I won't cut. Bacho meka. Monto. And the elevator say, hello, good morning. Morning, boss. Me pacho, overcan, I won't cut. Omanhene Yaw. Overcan, I won't cut. Hello. Overcan, Omanhene only company for pass chinu. Okay. that's what got it. Hello, good morning. Menka. Onka. So on count. I also can't quite. Hello, good morning. Good morning, Never trouble me and tea. My tea no pay. Overcan, I won't cut. Junior Jesus. But also overcan, I won't cut. No meka. Ade ba akone fe. Ye wo buti no, odin no pa din se no pa no wa den pa enti na o ka kire no. E mo su huye. Ndi se wo no wa oti na so wo pa ta, wo na so wo pa se na ka na so wo. Eh, Jimmy Pacha, overcan, I won't cut. E wo so ka. Aha. Okay. Hello, good morning. Eti do mu nyino mbe wu dem no. Mo nko Me keka. Pacha, when ye Mkasa si voter. voter, my tea, overcan, I won't cut. Meka. Okay. Hello, good morning. O mama hu say we say Yesu do won ko hine. Me Pacha, ujina hefa, overcan, I won't cut. Bacho menka. Mo wo de jaya wo de akota vote no so so ya ye betemu o wo mo ye akota ye wi a wo ye ba Me Pacha, the same party. The running mate, he was driving. Hello. Good morning. Good morning, my dear. It's way overcan, I won't cut. Bacho meka. Open the boat, I'm a kind of house. Hello, good morning. O ka na mema ni ja o. Bacho me enti. Mo nka wo se wo ko ka no ba no obe ma no betime ja o munya betime ja o ba no. Ya ba mama be tie. Akota wo mu insight ayi. Na sa wo so okay, okay, wo de ma be tie. Ma no wo nti ase se wo oba obekwa akoka bia mema ni nya betime ja o. Okay, wa kasa wi. Bacho, why na wa homa iso? Na gise wo. Don't kill back na wonka. Omai. O kantra na oba no wale a. Kama ni ga na ekwo no ofo bobo ya bo mebi. Etu baka. Oso ya ni wa ha wo wi no abo so yaw na ko fa sama ba. Hello, good morning. Hello. Yes, my dear. Be pacho. One e ka say na free he. Ya me ko bi se ba nka to sa akomada. Kofi baka na wonka. That's like Ade enku mo da mo. Ade enku mo da mo. Hello, good morning. Good morning. Hello. Good morning. Yes, my dear. Pacho free here for say. Look up. But I'm going to free to the Auntie, I found out ujina. Se wa mema ni nyina be ga o ba je de o be wa no mema ni nyina be. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Pacho my enti we fa na obejina. Police for be cheche mo. Me Pacho meka. Okay. Good morning. Okay, Yati. Hello, good morning. Good morning.
Ujina so. Hello, good morning. Me just say. The time on so. 5. About to no no more. Hello, good morning. Hello. Good morning. Yes, my dear. Pacho, ubejina he. Why china ujina bo ama na asante ne akoso achi. Woba. Wohanu awari ye. Sama se no musi aware pa no akotanya mi sira wo mu aware mu. Hello, good morning. Good morning. Yes, my dear. Ubejina he. Uta bo ama achi ana akoso ane asante. Enka. Mo. Basa no bia boy. Hello. Time so. Nobody determined. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba cho, ma me tie ujira he, wo be kan na wonka. Menka. Mo. Oba uko kai de. Mr. Speaker, this election. Hello. The election in the Supreme Court. Yeah. One day. Obeka na wonka. Oswonka. Hello. Bacha ujina so. Ujina so na me bacha. Oswonka. Woba. Hello, good morning. Omna worry despite ni koku team no. Hello, good morning. Good morning. Me bacha obeka na wonka. Kwanu tumunyo na. And me am kata me boss ya bo mo win for bonus Minimum baby. Okay. Last. Hello, good morning. Good morning. Me bacha obeka na wonka. Let me Omanhene Yaw match. Mo. Okay. Akota ya po. Okay, me dey see ya. Ma me count. Bacha hold on. Me kai tie wie na majority. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Akosia da nya 1 2 3 Akota wi a wo betemo. 6 7 8 9 10 11 12. Dabi akota. Why balance stuffing? Balance stuffing. Dabi. Okay. Akota recounting. Akota in-house voting. Special voting. Akota special voting. 11. Akota special voting. Akota special voting. Akota special voting. Akota special voting. Okay, Mr. Speaker. Also so to aba beto ama han. Okay, me to aba. Dabi beto ama. And na me to aba. Dabi me speaker to me na me to aba. Dabi akota. To my what to me kasa to. Abano. Akota. Ankasi be bulu be. Abano me to ma. Me to. What to my Wait. Thousands in Canada and the millions watching around the world. Are you